Sesta wayuka thotse dietsa nyetsa ga ifihla ija. Ukubize ngobani? Ukubize ngobani? No ngibize ngotumi. Wena ubani? Mina ngotumi mfethu. Hawu so kubani uyamazi. Akuthi bijwang. Ko Strateng. Uthini ka ba? Plastic iseke ntotse kae? Mama, ke batla tšhelete. Wabona wena? Wabona wena? Wena ntwela ezi. Ka batla ntwana masipa wena. Tla rano. Rabishi kwena, tja kwena. Mama. No ngwana ke mtsa kutsibi wena. Ngwana ke mtsa. Benikhuluma ku WhatsApp mhlawumbe into No efana. sikhulumile wanginika amanamba. Okay. Wangitshela ukuthi yena udayisani ngathi okay fine. Mina vele ngine-business. Wangipha amanamba ngamfonela sakhuluma. Zihamba ngabo ma 2.8, 1.8. Lezi. Man yami. Mina ngidayisi fake mfethu. Oh nidayisa original phela. Dayisi original. O lezi eze fake ezokubabonisa ukuthi le ye fake. Sure. Ke rekile di-weave, ne? Di-weave tse ke di-plastic. I have been ke thola di-complaints ko di-customer tsaka ba complaina hona no lava skina le scratch because ne ke lwana le customer e tlileng ya tlo reka and nna motho ke motho le reng ke motshepile vele first time when I started buying because ke na supply ka vele ya di-weave ne le right ke mmona vele wa di rekisa ke thola le di-recommendations from people sharp kaya first time vele I'm fast stuff se right and tlisetsa di-weave tse right di-customer di ba happy second time I buys. Molweni manje sibulisela lapho kuninonke emakhaya. Lami igama LAVAWS pronounce lover sinkomkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngosisi lana. Usisi uthina ingxaki nje. Uke wathenga inwele komnyusisi ngeprice nje eninzi kodwa ke inwele zakhona ngathi azibonakali nje ziwater le price oyithenge ngayo. Sathi sisi ungawari ke thina. So khawuleze sifike lapho sijozi bicycle sibone ukuthi sincedisana kanjani. Sisi wami kunjani? Impilo njani? Ngiyaphila nami sisi wami. Sisi wami ngiyazi ukuthi besike sathetha ngoba beunibonisa nje lana iplastic lakho uthi khona into ongayi-understand. Bengisacela nje ukuthi uchazele ama-viewers nokuthi igama lakho ubani ngoba khona abantu abasibhekelele lana kuJozi Bioscope yabo. So bengisacela nje ukuthi sisezi-introduce ukuthi igama ubani kwaye-ke wayesibhalele la eshowini yethu namhlanje. Okay. Nna lebitso la ka ke Lerato, ke ngoletse Lovers which is Jozi Bioscope because ke rekile di-weave, ne? Di-weave tse ke di-plastic. I have been ke thola di-complaints ko di-customer tsaka ba complaina hona no Lovers ke na le scratch because ne ke lwana le customer e tlileng ya tlo reka and nna motho ke motho le reng ke motshepile vele first time when I started buying because ke na supply ka vele ya di-weave ne le right ke mmona vele wa di rekisa ke thola le di-recommendations from people sharp kaya first time vele I'm fast stuff se right and tlisetsa di-weave tse right di-customer di ba happy second time I buys time ke a bona jwanong ga di-customer di atla jwanong di la ho nna ga se re lwana jwanong e ba physical to a point ya gore wa tsa keng e se le case after case wa bona so ke batla re late ngwanana o nang rekiseditseng ntho tsenana ke tumi lebitso la hae ke batla hundreds ke batla tšhelete a rekileng fake ka yona o sebedisa di-chemical with tse ha o di hlatsa o tshela ka metsing yo kwatile like khona manje business imile like nothing is happening I can't do anything batho ba ya tla ba complaina ke di rasi fela tse ngata yo ke kopa help please no ngiyaku-understand sisomdala ngoku uthini yena uTumi senitsho xa umbuza ukuthi hayibo Tumi this is not the product le beniqala uyithenga kuwo ngiyabona ngokungathi uchintshile nama-customers ayanilwisa ngoku ngale ndaba uthini yena xa ngabe uyambuza mhlawumbe. Okay, mangiya kuyene. She told me that just a minor mistake. Ngizibuyise then yena uzolungisa. Ngathi okay, it's fine. I came back. Bathi akekho endlini, mangiza bathi akekho. I tried to call. Every day I call. Last week ngimfonelile ukuthi hey wena you should come sizokhuluma and see ukuthi senza kanjani. And the last time bese ngithi okay ngizomnika i-chance. Ngithi ngizomnika i-chance sikhulume sibone ukuthi kwenzakalani lava singikwatile la ngikhona angisafuni nje nokukhuluma. Angifuni ukukhuluma la ngikhona. The way ngikwate ngakhona. Ehlisa umoya wena mama ngithi ubhalele thina la eJozi Bioscope ngokusithemba. Ngifuna imali yami. Nini ngimfonela I've been calling. Nini ithi voicemail nini akasaphendula. Nini ublockile ngikwatile. Yo ngiyamfuna lo muntu lona ngiyamfuna. No ehlisa umoya mama kha ngithi ngizama nami ukuthi ngi-understand kaloku mama ngizokwazi ukuthi sidila ngesituation kanjani kwaye ke ngeziphi indlela kumele sizihambe yabona in order ukuthi solve le case nge-first man
wena uyayibona wena mama. Lovers beg. Like just look. Okay, ithi ngibone. Beg. Yini Beg. Oh, so le Plastic le. Malwasha inexesha lingakanani uyithengile le? 2 weeks. Le ina 2 weeks le. Ina 2 weeks. Lawana 3 months. Mawabhekana 3 months beg. Akusizo lezi ezincetshwa ngoRihanna lezi. Nami ngisikwatela inkinga yami ukuthi nama ngicheck. Makufika ama order ngicheck ngivele ngihambise nje because ngiyamthemba lo muntu lo. Makuyangigwadisa beg. Nalena ngicela ubona yonke nje lento nale ngathi ikati eligalelwe ngamanzi ina 2 weeks lento. Beg. Liyasha nokusha mawuthi uyali-iron mawuthi ulifaka i-straightener. Like beg. No, it's not make sure. Yini ngimfuna uyangibaleka lokho angibaleka nje. It's fine wena sisi wami. So uthi wena lezi zinto lezi uzithenge ngamalini zona izinto? Ngizithenge nge-6.5. Yimake lento le. Kuphelelanga la. It was i-order nje. It was i-order. But ngithenge nge-6.5. One probably be what? 1.3. 1.3 lento le brown it was 1.5 le it was 1.2 1.3 yabona ukuthi lo muntu lo uyangiskema kahle scammer lo muntu uyiskema nozoxabanisa nabantu mama imagine manje ngilwe nomuntu bheka Lovers no excuse mama excuse one mistake ngabe ngifile for sure worry for me bekabuye nje wakhuphela mhlamba isikhali wakulimaza nosisi ngiyamfuna no excuse mama kisokwenza konke okusemandleni ngoba le mali othetha ngayo 6 point for lento leni engabhadlile nje uyayibona nawe ukuthi ngeke uzurokhe ngayo uyabona ukuthi kune different between leyo inxibile wena ngoba this is a different supplier Lovers this is a different supplier because bese ngibona ukuthi hayi manje la ibusiness liyayo ene liwile limile akusana ama customer abantu baya complain nje baya complain mama ithi singa mani siphozisa amaseko mama sivele sikhawuleze siye ngakuye lo sisi uthe kuwe liphi kasi ngoba si go from here no it's not far. Oh, it's not far. Yeah, it's not far. Okay. It's a walkable, like just few minutes. Few minutes, yeah. Oh, okay. Sizothanda ukuthi sipakele duze nakhona wena mama ne. Bengisacela ukuthi nje uhambe nama king yami. Plexina ningangena no sisi lapha emotweni ne. Ngizonifumana nje njengamanje. Okay guys, so into soyenza njengamanje ngoba niyamove usiswa abantu kwade uganunu wabo nje akafuni ukubamba umshini uyasho ukuthi badlale ngaye imali engango 6 point something and now xa uthi uyayijonga nje nale week nyana yakho uyabona we ngathi nje into ongayi-understand ukuthi into kanjani into ngeke ungene nangaye emall and it's just been 2 weeks kodwa uyithenge nge 1 point something so yenza ubulungiswa ke thina sihambe nayo usisi sibone ukuthi singancokelisana kanjani no sisi lo I'm sure baninzi abomama ngoba mama bathanda ukuthi bezibone bebahle mhlambe yabona bencibeka kuhle futhi befanelekile ngewiki enice xa sengabe unxiba ifake uzosihlekisa ngabantu ungazi naba unxiba ifake yabo uzicela uba mhlambe ndithenge unqo so into soyenza njengamanje sohamba nosisi siyo confront usisi wabantu simbuza ukuthi wayezoyenza lento kwaye ke uzithatha phezulu week ezifake because zizokumele sizitophe kahle zize zihlaza abantu emphakathini ukuthi umuntu bethu ayibo jonga lona unxiba into kanjani so ndicela wena mbukele if uhleli manje uphuze le tiye yakho ngizobuya mina njengamanje before libande. I'll see you just now. Okay guys, so sifikile lana usisi othi uhlala khona usisi lokudayisela amawiki angithi mama uhlala khona la. Yeah, uhlala khona la. Okay. Hayi sibonge lapho Plexina univalile angithi ikara mathatha. Okay. So into soyenza njengamanje siswami ngiyacabanga ne ukuthi bengithi singangena sobabini simconfront once kodwa waqala nami ngifuna ukuba nesiqiniseko sokuthi vele udayisa amawiki lo muntu ne and price yakho ukuthi ucharge kanjani into eninhloboni yamawiki wadayisayo ngoba uthi wena wakubonisa leyo wakuthumelele yona ipicture nani akusiyo lezi udayisayo yabo so at least mhlawumbe uzonibonisa mhlawumbe uphethe unqo namhlanje ngivele ngibone ukuthi uzokunikeza zona lezi original onazo kwanamhlanje yabo just kube fair. Alright. So into soyenza mama ngicela ukuthi ngikushiye la Mr Pufalo ngicela ukuthi ngikushiye nosisi lana ne ya ngizonishiya lana sizongena no Plexina thina kube ngathi yithini sizothenga lama week sizobuza iprice okay guys so into soyenza njengamanje I think for camera guy yethu I think ukuze sibe safe lapha my good say mfethu wena sothi senza ama vlog ngiyavloga la ukuthi mangifika yeah ngifuna ukuzobona la ngithenga khona ukuthi abantu bami bezomsupport uzobona ukuthi wenza kanjani mara kumele ngifihle lento ukuthi sengangibona
ukuthi singayibona ukuthi sizomset up la. Sisami ngecela ke mawufika lapha ungitshele konke lokho mase uzosijoyina ngale yabo. Ukhuphe nalama wiki wakho la wakudayisela wona. Ngawe fake. Into yami asambe Mr. Blackson. Ngibeka la le mic yami ukuthi ingajumpisi. Cela ngivulele futhi. Angazi mhlawumbe ukhona asithembeni ukuthi somthole khona la. Sithele ukuthi somthole khona. Koko. Uzosho ukuthi siyahlasela siswa abantu sikabona igore ezima Blackson. Sanibona. Sho bafu. Ngiyaphila. Yeah, great. Simnandi manje nathi. Siyaxolisa manje ukuthi ungabona ama-camera nayo yonke lento. Angishaya nje i-vlog. Ngizokuthiwa udayisa ama-wiki la ekhaya. Ya, nyona ngaphetha mfisi. Zona ngidayiswa kaHotman. Ubhayisa ama-wiki? Ya, ngiyadayiswa kaHotman. Bengifuna ukubhayela umuntu wami. Ngazi ukuthi ungangibonisa mhlambe ukuthi kune quality yakhona. Ngithuke ngeHotman aka quality. Bengicela kanti mfethu ne. Because ngifuna ukuthi nobhebe ebone yabona ngicela ukuvula ipark ngiyaxolisa ukuthi manje ngime eminyango wakho kanje. Hayi sotsha la. Wozithwa organ. Ke staff sekesitholanda organ deswabo. Ngicela ushute mfethu sobonisa ubhebe ukuthi. Yiso lesi. So uphatha ama-week kanje wena? Ya, una letse ke ditshwarantsa phone call gore a ke batla o bontsha batho tsi wa bona ke ba bontsha staff gore ke tshwara original ke ba bontsha le phone call. So phone call wena uyayidayisa nayo? No, angidayisi ngiyababonisa yona Hotman yabo. Ukuthi ya ukuthi phone call njani and then original ukuthi original kanjani futhi nayo. Okay, so zone phone call ngawuyidayisi mama ngifuna ukubonisa yona Hotman yabo. So i-original yona unayo i-picture original unayo? Ya, ke na le phone call wona nje Hotman original yona ke nalona. Atsona both. Ngithi unayo i-wig original manje stock. Unayo la endlini? Nginayo Hotman yami. Ngicela ungibonise yona. If unayo nale fake zonke. Sotsha la. Le malawa original aphelile mfethu ngisele nalo yabona ngibabonisa yona le fake. Ngicela usondele ngiyaxolisa kuma eminyango ngifuna ukuthi sibe sifana mama. Ngile ngiva stock sotsha. So le ingenjani? Le haya wivinyana nje yabona. Eke sayimashisa imfandi wani yabona yababonisa ukuthi yazi angithi yabona. So la ubabonisa ini lezi uyazidayisa? Hayi angisidayisi lezi bafu. Lezi ezani Green Sharp lezi? Lezi ngiyahlobisa nje bafu yabo. Ezokuhlobisa lezi? Ya ngiyahlobisa. So ayidayisi lezi. So ezi 1.8 ilezi lezi. Ilezi hamba ngabo ma 2.8 1.8. Lezi man yami mina ngidayisa fake mfethu. Nidayisa original phela. Ngidayisa original phela. Lezi eze fake ezokubabonisa ukuthi le ye fake. Sure. Mara abantu bala ekhaya uyabadayisela? Angibadayisela abanamali abantu mfethu yabo. Abanamali. Hayi abananex hayi igasi ngidayisa ngale wabona sababusini. Emasababusini abongami. Abongami mfethu. Abantu abanemali. Abanemali. Manje abunayo ungenayo ke ngifuna le original mama bese uthenga yona kahle kahle. Mina ngifanya stock mfethu. Unazo original unalezi ezokuhlobisa ezi. Yabona lezi yiyo le yabona. Sure Hotman. Okay, siyabonga. Ungenayo ukuthi awunazo njengamanje kodwa mara uyaziphatha zona. Zona ngiyaziphatha mfethu. Zona ngiyaziphatha uthiyami. Okay, akunathi or ngabiza iMiriam izobona nayibone la ma-picture. Ya mayibiza mfethu angikhona. Blackson, bengisacela ukuthi ungibizele ubhebe lapho ngixelele ukuthi ukuthi ngifuna ezochoose lento lena oyifunayo yabo. Lezi manje lezi ezama-fake ngicela ukubona ngenzela ukuthi ngoba ngishilo ukuthi ngiyavlogga nokuvlogga la. Yazi stuff lekunasa mara lesa ngidayisa. No ngenzela ukuthi abantu bebone ukuthi i-fake ibukeka kanjani yabona ngoba ngidayisela abantu mfethu. Ngidayisela abantu mfethu. Khala ko batla ungeksiritseng ke yona ntho. Dikokotwana tse keng. Ke mang tumi? Tumi ska ke mang? Yo. Mangithe iMiriam awuya iMiriam awuyazi wayengathi uyamazi. Lo awumazi. Manje wayusiba nerasi ifungamazi ngoba ngithe sister wayunkathothe diyetha ngiyetha ngayifihla ija. Ukubize ngobani? Ukubize ngobani? No ngibize ngoTumi. Wena ubani?
mina ngutumi mfethu hawu so kubani uyamazi Akuthi bijwang. batho ko strateng Ko strateng. utile ka ba Plastic tse ke ditho tse kae? Ima mama okay sorry bafethu ngicela nizo la phakathi bengali laba okay mama ima wo ngicela ima wo mama wabona wena wena untwela ezi Thathe bakuru wena untwela ezi ke batla tshela bafethu ngicela nisuse lo muntu phambi kwenu bazokula labantu phambi kwenu Sabatla ntwana masipa wena rano rabishi kwena ntja kwena ima mama na ngwana ke mtsako tsibi wena wena ke mtsibi wezi udizi wena udizi sorry sisi wena ntwana masipa okay ke batla tshela ngicela ukhuluma ke batla tshela yanka ukuhlongisa masipa di plastic ubuze plastic original wena ngithi ubize mina angithi ubize mina original yabona okay ngicela yabo uzoyimosha le mission yami ngicela ukhuluma naye ngicela strateng okay tumi khamba tumi bheke angithithe wena no angwadayisi le awudayisi ne le ngiyokucecisa nje ngiyokuthi nje uhlobisa oh ziphi lezi ngicela unginikeze lapho ngifuna ukubuza nje i-different between le eyakho lena eyokuhlobisa ngicela ungibambele yona Blacksina kanjalo le yakho yokuhlobisa yilena ngithi efake wena ongayidayisi lena yona imehluko la between lena nalena omuhle ay mfethu umehluko between abheke la kunomehluko la between lezi zinto nale hayi akunamehluko mfethu so lena asuki kuwe lezinto usitha akayithathanga sadisi kona mfethu wow akathenganga la kwena hayi akimtsibi nangwana awumtsibi akimtsibi cela uba masipa wena cela uba masipa wena cela uba masipa wena untiyetse business wo untiyetse no bana bakabasha ing bana bakabasha ing wena uphanda imani okay ngicela ngiyaphanda manje uyaphanda ungaphandi sisi moya okay ngicela guys mina angithandi ukukhuluma kakhulu ngithanda nje ukuthi sibonisa okay so okay mama mina ngikhuluma ngomlomo sisi wami ngithanda ukuthi ngikhulume ngama actions uyangithola angithi sisi ma order kuphi benikhuluma ku WhatsApp mhlawumbe into efana ukhulumile wanginika ama number wangitshela ukuthi yena udayisani ngathi okay fine mina vele ngine business wangipha ama number ngamfonela sakhuluma ngabe ngamsendela nama picture ngamsendela nepicture ukuthi ufuna into kanjani and wakuthumelela naye into edayisayo yeah okay ngicela ukuba unawo ama charts yonke ngina everything okay ngicela ngivulele nje la ma charts ngicela usondele lana ngithi awakho la ma charts usho wena ukuthi lokho engikufuna ngizokufunda lana kusikho yima oh Tumi konje Tumi 1.8 lo 1. Uwena muslo uthi 1.8 exactly yeah iyo mfethu uwena lo okay guys anibone la iyona le picture bokhuluma ngayo uyayibo le picture iyona muso othe uyazidayisa uthe udayisa zona lezi ne manje akusuwe lo othi 1.8 okay come deliver oh uwena lo muso yeah sure akusuyini amandibana la ay mayikopoleke inkathi number sawusiyo na oh hayi fair ayikhathazi lento ithi siyifone angithi akukhumbuli wena asithi akusiyifoni yakho sithathe kanjalo sibone sizama ukuyifonela sibone ukuthi ngeke mhlambe kuze beke angithi lama calls beka yenza ben communicate la kansheba jalo Tumi ke ne ke batla ntshantshona le ngene ku file di chance life en ka re Tumi tlo bua re zama ho ilukisa Tumi tlo bua re zama ho ilukisa Tumi wena o understand wena ke ha o understand ha batle re bue ke bentse re ilukisitse hantle re salwane ntse re le right ne re tsanga teng o sa tlantle ko no tlo bua le ha ukanti uyamazi o sa tlantle ko uyamazi na ke buile lwena uthe awumazi ke zamme bua lwena ke likile o bua lwena uthe awumazi lo muntu angithi
Yeah? Ke kgathetse. Uthe awumazi wena. No, And tawuthi nayi, that's why le ke phone ngiyayibona le. le nkateng kona khotmana ka atla sharp wa understand. sharp. When also- Atla ka tse o asahle kona khotmana ka tlo bua le nna Also- sharp. also ya- A ke re ya nna ke mazi, man. motho, So- okay. Nna ba sa bule di-call ka bona gore rona re bue. Ngibona lokho. Ke re a bule Sithenga di-call a lokho. shebe. Ba isetsa next. Okay, Ba sharp. isetsa next. Ke tla di bula mfethu, ke tla di bula mfethu. Lovers mo founele. Mo founele re bone gore ke phone ya mang. O sibone ukuthi akusiyo Yeah, phone re bone gore yakhe ke ya lena. mang. Angithi uthi yini. Amen. Thank you, So Modimo. angithi uthi awumazi Modimo ko rata ke a leboha. Ah no, iyo mfethu. Thank you. Okay, so thina izilima yithi ke sisi bangicela ubambe ifoni yakho. Ukolota Ukolota malini lo muntu? Ongikolote 6.5. Sithi wami asifuni kudlala 6.5. thina si-busy. Sure, Yeah, sicela le mali siyayifuna njengamanje. Ah manje mfethu anginayo uThabo. Awunayo icash. Ya, nisekevayilekile lo stock lena. Awunayo icash or isekhadini mhlawumbe. Akuna next manje mfethu. So manje uthi senze kanjani thina? Nabana baka balapile. Mo baleng balapile. Uthi senze kanjani ngesingawe macabanga? imali. Ngoba sifuna imali thina le mali 6.5 njengamanje. Otherwise ke emisebeni yamaponisa mo. Uthi ikarabela. No, uzoyikhupha le mali because Awamanyala. bangapha abantu abaqolayo badayisela la mafake. Okokuqala ustock up lezi zinto ezifake. Ah diswakada o kanta khotman. Ezifake zize or kanti. Ya ditla kanto. Akuna le original, ditla di limit. Oh so ifakes khona la niyenza khona ekhona la eJozi endaweni ne le fake le. Ya sure khona. Yeah uzosibonisa yena lo muntu lona masihamba ngendlela. Ukuphi? Ah yabekho manje. Awumazi la usebenzela Ah ngakhona. yangazi because mina ngiyabhayisa. I-phone number yakho nayo. Akuna next mfethu. I-phone number yalo muntu. Bateng bantse. Bonete. Bonete. Ubaboni wena. Ungafuni thina Ubaboni. Ke a tseba gore bateng. Ubaboni kae? Ubaboni manje wayophaka No ubaboni kae? Ngoba tseba batsibela. Sasa mamela la. Okay, Mamela la. ubatsibela kae? Okay, sicela Bafonele. asidlali thina la. Bafonele. Mamela ufuna ukuyithola usenkingeni? Ah next. Okay, uzobakhupha labantu. Sifuna Sifuna wena sodila nawe kahle. Sicela uyosikhuphela labantu abadayisa abantu manje wayophakama manje ngabe siyakubuza. No, la kuyangasela naye. Siswami. Okay, sifuna le mali ke 6.5 njengamanje. No, nacha kunayona khotman. So siyilande nini ke? Ngazama wetsa anyane. Nini? End of the month. Maybe ngazama ka di 2 maybe. Skatlanza. Akawufaka i2. Akunayona nache. Akunayona. Uthe unayo original ama-week unawo ayi original. Ariyo nache khotman. Uthe uyostock. Yes. Uqeda kustock angithi. Kanela. Uqeda kustock manje. No akusostock khotman. Uthe awunamali ustockile. Istokile imali ihambile. Kuphi? Mfethu. Aphi lama-week? Umuntu angithengisela wona. Aphi lama-week? Oh ustockile. Oh azothi. Umuntu wakho hayi no isokwenzela ibe simple wena sizokulandela zona thina nge-transport instead of wena ube ne-transport eza la king yamsamba naye lo asambeni Mr somfonela ngendlela kanti uzo-ode kuphi wena lo muntu lo enza izinto mfethu ake Went straight arena na. Cela lo muntu enza izinto mfethu akekho uthe u-odile angithi yes ni-odi lo muntu nikhuluma kuphi? ifoni yakhe mfethu ayingena yenza izothi ingene ngendlela asambeni mthathani lo muntu sihamba naye vala lapho vala uthathe lama-week wakhe afake uze nawo mamela ke baba lo mntana lo ngizombhadala imali yakhe end of the month no sifuna manje imali sifuna manje sambi ayikho. siyobamba lama-wiki ke awa-odile okay asikhulume njengabantu siyakhuluma njengamanje siyenzani siyacula end of the month ngizombhadala lo muntu imali yakhe okay sicele sobe sibambe lama-wiki la Simelele mali sibamba ama-week. uthi seyokwenza imali That means ama-week ngizowa. unama-client naye okay angithi sharp end of the month o tla tla ena tlo nka tšhelete sibamba lama-wiki Ke tlile it's enough. Ke sa batla utla ke kgathetse ke jarete. fonela lo muntu futhi khuphele iphile phone number yalo muntu ayikho fakela ubhuti la fakela ubhuti la mamela mfethu fakela ubhuti la ufona ukhipha isim card mfethu uyalahla ushuthi uyamazi ukuthi uhlala phi indaba zakhe uyazazi thathani lo muntu isambeni madoda anibambe lo muntu bamba lo muntu mamela uthamba akunade soyimamela wabona wena no mamela sebe sekusona sona ubiza umuntu omnye umntana bafethu shuthi uzohamba ngeyikari wena hamba bafethu Plexina ubambe lo mnana hey Plexina tata bafethu ngicela thatha oyi-1 uhambe naye kwenye itrans lo sohlukana ngey'moto sohlukana ngey'moto ayikho lento
Sisi asifuni Ke batla tjhelete ya ka. Sisi yabona manje sokumele sihambe thina sihambe nawe yena ehambe nomunye sithe sifuna ukuthi siyolanda ngithi lama week asiyenze ngephisi sivumele senze umsebenzi wethu Angisafuni peace. ngenani emotweni Ngifuna sihambe imali siyolanda yami. ama week Ngifuna imali yami. siyolanda lama week abanje la ngakwena come on now ngicela ningilinde lapho guys ya ngizongizanga njengamanje Enzova ngale ikolo ile ka Plexina lapha. Okay guys, so into esenza njengamanje soshaya imoto silandele uCC eyosibonisa lo muntu lona stocka kuyena because inkinga iqala kulo ongathi supplier yakhe. Maye ngabe khona ioriginal uCC uzobe ecubeka ngebusiness ngoba vele bayamkolota 6.5 so sobamba lawo ma week akhona. Uzosibonisa ke leyo ndawo ode kuyo sikwazi ukuthi siwakolekishe. Maye ngabe unenkinga wona mbukela nawe lapha emakhaya. Ungalibali ukuthi usibhalele lapho jozipaiscope.co.za. Ungalibali nokuthi sifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo we-Jozi Bioscope. Ungalibali mbukele ukuthi ucofa usubscribe ushare noma videos wethu ezokwazi ukufinyelela nabanye abantu abafuna usizo la ku Jozi Bioscope. Ngiyanthanda nonke lapha emakhaya ngizonibona on the next episode. Awuthosa